asante kwa kutuchelewesha. Sio sisi gari sasa tunakusikana. Kitoro. Sawa, ndibaza reka dutanguke kwanza turamutsa bari kwadukurikirana kuri aya matv yose no ko yanjye ntabura ngaha. Sangeda chomeza. Bo, rero ndibaza twese turi ngaha tuzi cyatuzanye ni lancement officiel ya movie yitwa Urugo. Ihuriro TV nta byinshi twakwirirwa tugarukamo bya Ihuriro TV gusa bibaza menshi turabizi, ariko rero jewe avant yuko tuja mu bibazo nta birebire twavuga kubera ko ni lancement nyine ya film. Avant yuko tuja mu bibazo James kwanza ikibazo kimwe ngoma gutangurira kwa amabandi baje babandanye n'ibindi bibazo. Dusanzwe tuzi yuko mukunze kuba mufise amakamera nari nazibiye murambabarira reka negeye. Dusanzwe tuzi yuko mufise amafilme menshi, amasezo menshi mukunze gutuma musobora. Mbega iyi sezo mugira musohore ifise akabijyanya baki ku buryo yoyo mwigirira lancement izindi zose atalancement nigizi muzigirira. Ikibazo canje ni ico abandi ikibazo nibaza yuko tujembatije manager wa Ihuriro TV amabandi baraza kubaza nashire mikrofone ngaha kandi turabana. Murakoze icyo kibazo mutubazije reka tsire turashishira ko bwambere tubashimira kwanza ko namwashoboye kwitaba kuko tubashoboye kubatera hama tugiye ko twishura ikibazo tubajije ikibazo cyiza ati kubera iki izindi sene mwahoze muzikora mudatangwe bwa lancement officiel yacu. Tuvuga yuko akana kabijya tuzanye ubwambere turashije sinema ruvuga mu Ihuriro ubwambere dushoboye gukora sinema kayerekana ku mugaragaro mbere yuko irane yusuka ubatije kabijya kuba karidani muri sinema akaridani akamuza akabijya karimo muri sinema nuko cyambere muzabona yuko isanamu baragerageje kongereza ibyuma cyuzuye muri sinema muzoshobora kuramo ama image yafashe na kabudege no ku drone no kandi muri sinema irengeye ikizindi nuko izambere twahora tuzisohora ugasanga abanyari batangiye kwidoga sinema itarahera kubera bivaye no sinema twayishyire hagati ugasanga habaye ruvuga ingorane sinema ntiyashoboye guhera, ariko ubu unye sinema tugiye kuba tubazanira turayishyura tukayiheza tugaca tuyiransa ukunyine turasigiye inkinye ni iya mbere turasigiye n'izindi tuziransa, ariko kuri uwo mubazo dushutinga sinema rero tubone rero kugira ni gushikiriza rero abanywanyi b'iwacu. Ikibazo cyane cyane icyo bandi bagasifuka shitse nitwa Ingabire Awasi nkorera Show Up TV. Ikibazo canje natubwiye ngo hari sinema ariko ntiyigeze mutubwira mbega iyo sinema izovuga iki. Ikibazo gikurikira twarabonye muri sinema mwashoboye gukora ava naho yacikiye hagati bisangamana harabayeho amajambo menshi avugwa hana hariya. Mbega ubu muba mwakoze iki kugira ngo izo ngorane ntizizoze mu minsi iri imbere? Murakoze. Kibabaje sinema yo bayitwa gute ndibaza nuko nabajije ikivuga mo ndibaza ndiko twabwira hano gusanzwe tumita 27 z'ukwezi kw'icumi 2021 n'ubu uzobona ibivuga muri iyo sinema, ariko ni byiza ni byuba ku Burundi biteze Burundi imbere. Hama ico kibazo babajije ati harabaye bisanga mani byashoboye guhera ni cya kibazo nyine akese yarabaje ubunye twese sinema dukira ubundi sinema tuzatabura tugashutinga tugaheza hama tumaze kugeza ku ishuti gasasa twirasa rero tukabwira nyine mwebwe abamenyesha makuru tuti sinema ini igiye gusohoka bisigura iyo sinema isohotse izobitangura makihere kandi sinema yahizo zongera gushikira hagati. Murambabarira gato ngaruke harabayeho kubijanye uyavuga ko ari we yayanditse uyo nije nayanditse harabaho no kwita konfi. Ubu mwiteguye gute kugira ngo izo konfi ntizizogaruka? Uruko umva ikibazo cyo ndishura musaza ko kugira naco ubise hari mwatugiye kurijanye no gucira ashaka yanditse wayanditse mwoba hari amasezerano mwagiraniye Tari byo kuko kugira unye sine bije turayishutinga tukaheza siko muranuga gatonya nibaza yuko byo bavyiza tubashije kubijanye na film Urugo igiye gusohoka ibyabaye ibyarakorewe ibiganiro byinshi cyane babizi byararenganye biriya si byiza ko twobigaruka ko gusa ababaza mu rwego cyane cyane kuri film ijanye yitwa Urugo igiye gusohoka
yabajije urugo nabajije ku rugo ati ni clôture canke ni n'amabati urugo Ntaunda afite ikibazo ariko ya nitwa Love Promote ikibazo dushaka kubaza ni muri cover twabonyemo komanda ariko ndibaza niba nihende ngo mu bantu bari ngaha ntawe nabonyemo mbega byatumwe n'iki kubona adashoboye gushika hano ngo komanda ndibaza umwanya n'umwanya murashobora kubona yinjiye yari ku kazi ariko ava ku kazi ariko ikora umwanya arashobora gushika ariko arabisigura ko amasaha ntabwo yarayazi oya yarayazi gusa akazi cyamufatira nasakazi mbega nakaye kabijya kari muri iyo filme komutanga ujya muntu ari hanze y'iryo zovuga ati nkuko twabonye bisangamani kunya ari iryoshe iyi urugo izisumba bisangamani nakaye kamu nk'akabijya kari muri iyo filme ya kabijya kari muri icyambere mbere sinema urugo ifite rova ubona kabijya ka mbere akabijya ka kabiri sinema urugo ifisemo abakinnyi beza bayikinye neza akabijya ka nyuma harimo novuga benshi bakunze kubona ngo amayimaji ya drone yakora gusa mu muziki ariko twebwe muri urugo harimo amayimaji ya drone ndibaza yuko niko kandi kabijya kuzobona mbega iyo filme ibarakinwe nga mu gihugu cyangwa hariho n'andi mayimaji hanze y'igihugu arimo igihugu cyacu ni cyiza nta hayimaji Bujumbura ariko ndizeye oya hagati mu gihugu turava maze shimire Ihuriro TV kigwa bakoze nziza ikibazo cyanjye cya mbere kigomba gusa n'icyandiko ikibazo kuri bitatu bibaza byose gusa ikibazo cya komanda yashoboye gushika kuri ati yafashije ariko arazi tushatse kumenya mbega komanda yagira ariko kinamwumva yasemezo kubaza ikibazo cya kabiri kubyerekeye script hamwe n'abakinnyi ati Isangamani na urugo script ya urugo ni nziza irasubira ya Isangamani uti ifise abakinnyi beza mbega abakinnyi Isangamani si beza aho kwinjira muri Isangamani siko oya niko mvuga ku byo wewe wabamuze ati ni ifise abakinnyi beza usanga bagiye Isangamani nibaza muri urugo twabonye ngo Jojo wa mukinnyi nyene yari muri Isangamani twabonye ngo Chris twabonye ngo Chris wa mukinnyi niba abakinnyi aho iyongeye ko abandi ndibaza ahantu ndibaza nashase gukosora gatoya ikibazo cya komanda ikibazo cyose ko navuze ko komanda sumbetse mbega urugo kaye mbega ikintu special cy'abashyize kwifanya nako ndavuga nti cyambere cyo bakirimo abantu bazokwitega image nziza cyo cyo cyane biremereye kubera ubunye twe muri Ihuriro TV twa turagerageza gukura twatuntu twa kera kuzana bishasha ubunye Ihuriro TV twa turagerageza kuzana icyo bita isanamu icyo kintu bavuga kirimo cyakabijya kanini cyane ikindi navuze ni abakinnyi bayikiye n'abakinnyi babizobereye abantu bace biyumvira byinshi ko abakinnyi bakina mbere ntibakina neza oya n'ubu Ihuriro TV ni famille tuba dufoma abandi n'ubu uburyo abakinnyi bakaba bavuka benshi My name is Felipe Mota, I'm on the way kutoka Ihuriro TV 257. So kama vile swala la kwanza samada kama mtabaki sana. Kwanza ningesema kwamba nahitaji kufahamu kwamba bajeti ya aina gani ambayo mmetumia kusudi hiyo video tuseme. Inaonekana ni video ambayo kwa quality kama sawa. Na video quality kitu ambacho kinatokea kama vile kwa kwanza ni bajeti ya aina gani ambayo mmetumia kwenye video. Swali ya pili kama vile kwa mfano sema kama watu wanalenga sana hiyo lazima na kama aseme. Swali ya pili baba tunaonyesha kwamba kwa budget ya kwako hiyo swali la kwako la budget hakuna tatizo ndio meneja kwa fama sasa eba tunazoea kipindi hicho labda mniruhusu niseme Gasol Ismaili nilikuwa kwenye Ihuriro TV tulifollow sana tulifuata sana kuna nguvu baadhi hata mimi natumia sana labda fama ni kitu gani ambacho kitakuwa special cha kuweza kuziba ile penge watu ambao walikuwa wakifollow sana ile jamaa ili na wote tusifuatilia sana ziko mwishura mu Kiswahili cyenda mwishura Kirundi araheza indimi zose turazizi amen bona ukuvuga yuko kibazo kijanye na budget nitwovuga ngo twakoresheje amafaranga ngaruku urumva gusa kimwe bisire badutwaye uburyo
butari buke buriya tuvuze ngo tuvuge ngo twakoresheje amafaranga angana uku tuba usanga tuvuze benshi bagaca bimvira yuko tuko turababesha umva ariko bivanye n'ingere bazoyibona reka abantu bonyine bazokuvuga bavuga bati bivanye n'ingere twabonye amasanamu ingene ameze bivanye n'ingere twabonye ingene bashoboye kwikura mu gisagara baraja hagati mu gihugu barongera baragaruka hagati mu gisagara bariko barakina sinema reka abantu bonyine bazokwicira urubanza